noma mfundisi ngegama lika Jesu. Amen. Nabaxoxwa bonke uma bakhona sibabingelele ubaba umama iSunday School neYouth. Ngiyanibingelela ngegama lika Jesu. Amen. Kusesenguye uThami Sikhosana lo miphambi kwenu ongumntwana kaNkulunkulu. Ngiyamesaba yena ngoba uyinkosi empilweni yami. Wafike waba yincaba enhlizweni yami. Ingakho uthi bonke abaphephela kuye uyobasiza bese uhlala nabo. Sisingathiwe bazalwane ngomsa wakhe. Ungazisoli ukuba khona namhlanje. Uthi lo December lo nami ngifuna ukuphithizela nabaningi. Kepha masiphithizele siphithizelele lo nkulunkulu ngoba nguye onathi, nguye ohlala ahlezi ezimpilweni zethu. Amen. Kunale chorus mfundisi angazo realize elithi thina sihamba nechawe, sihamba noJehova insimbi lezinye. Ngathi ungalihlabelela sisho enhlizweni yethu ukuthi asihambi sodwa, ukhona esihamba naye. Ngisho noma abantu bangazama ini, noma mhlambe bese bacedile bathi lo namhlanje kuyaphela ngaye, lo usehluleki, kepha khona indoda esihamba nayo engajabhisani endleleni, engakhubani endleleni, engeke yakucalekisa, esala njalo ikukhuthaza ithi well done my son, well done my daughter. Uma sihlezi kuye sihamba nechawe. Sihamba nechawe, sihamba noJesu, sinyathela nesisotha, thina sihamba nechawe, sihamba nechawe. Namhlanje kuseni bazalwane siyawuhlephelana izwi kaNkulunkulu, sifundisane kafushane nje ngalo phansi kwalesihloko esithi God is there for you. Isihloko lesi engibona sifanele lezincwadi esiyawuzifunda namhlanje bese siyakhuthazana ngazo. Eyokuqala siyithola encwadini kaJohn chapter 6. Siqale nje ukufunda ku verse 66 bese sima ku 70.
John 6 verse 66 bese sima ku 70. Emva kwaloko labanyenti bebafunzi bakhe bamhlubuka abazange baphinze bahambe naye. Ngakho Jesu wathi kulabo labayi-12, nani senifuna kunanzeka yini? Simon Petru waphendula wathi, Nkosi, siyawusuka kuwe siyephi? Ngobe emavi ephila lokuphakathe akuwe. Nyalo sesihati futhi siyakholwa, futhi wena ungulongcwele waNkulunkulu. Jesu waphendula wathi, anginikhethanga nabayi-12 yini nine? Noko lomunye wenu unguSathane. 69 siyakholwa siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. Esibili siyoyithola ku Matthew chapter 14. Matthew 14 bese siyawucala nje ukufunda ku verse 25. Verse 25. Kwathi ekuseni kuseluvivi Jesu weta kubo ahamba etukwemandi. Bathi kube bambone ahamba etukwemandi, bafunzi besaba kakhulu, bethuka ababemeta ngokwesaba bathi sibhoko. Jesu washeshe wakhuluma kubo wathi, ningesabi, manini sibinzi ngini. Petru waphendula wathi, Nkosi, nakunguwe ngibide ngite lapho kuwe, ngihambe etukwemandi. Jesu wathi, kodwa Petru. Ngakho Petru wehla esikepeni waya kuJesu ahamba etukwemandi. Kodwa wathi kube abone umoya kuthi unemandla wesaba, asangina wakhala wathi, Nkosi, msinzise. 31. Masinyane Jesu welula sandla sakhe wambamba wathi, maye kukholwa kwakho kuncane bo. Ungatsikelani? Sikhulekele Liyaphila live lakho. Linemandla. We bless your name, Almighty God. We bow before you. Bless your name. We bless your name. We bow before you. We glorify. Amazwi namhlanje engithanda ukuthi sakhane ngawo. La sicede ukufunda khona ngithanda lo verse 28 la kukhuluma khona uPetru. Kubo bonke labafundi bekanabo uJesu uyakhuluma uPetru ngoba azi enhlizweni yakhe ukuthi my God is there for me. Unalokholwa uPetru, unalokuthemba ukuthi ukhona lo Nkulunkulu oyakuyisiza impilo yami. Unalokuthemba uPetru ukuthi kunalo Nkulunkulu obasizayo abantu. Ngisho noma bahlangabezana nani uyabasiza endleleni. Ngisho noma kuvelana emaduzeni emaceleni kwabo uyavela lo Nkulunkulu abasize. Uthi uPetru, uma kunguwe Nkosi, uyazi ukuthi nguJesu lona, kepha uthi enhlizweni yakhe
uma kunguwe Nkosi isho kimi kuthi ngize kuwe ngihamba phezulu kwalamanzi. Uma ungumntwana kaNkulunkulu kulezimo empilweni yakho esibizayo kuthi kufanele ukholwe, ungasabheki isimo, ungasabheki emaceleni kwakho, ngisho noma kwenzekani, ngisho noma abantu bangakuthiya kuvela izimo, kuthi bese uyathemba enhlizweni yakho, ube nalokukholwa uthi uma kunguwe Nkosi ngiyawuphumelela kulesi simo, uma kunguwe Jehova ngiyawunqoba kulesi simo, ngoba sikhonza lo nkulunkulu okhona ezimpilweni zethu. My God is always there for me. Kwangathi ngiyamuzwa uPetru uma siya kuleyo kuqala, uJesu ubona abafundi banye bayajika, abanye bayahlubuka. Kungani? Ngoba sebenele ngezinto bebazuza. Uma hamba esikukwini, uma ngenini isinemizana, uma banikeza ukudla, abanikeza izinhlanzi zitephula, badla beneliseka. Kepha kwafika isikhathi bathi yasathola lutho, lo muntu soyafundisa kuphela, thina sifuna ukudla, thina sifuna ukuzuza. Bajika abanye bahlubuka, kepha yena indoda enguPetru nabanye wathi uJesu maphendukela kibo, nani nifuna ukubalandela yini? Ezinye isikhathi izimo ezimpilweni zethu ziyabiza. Kwesinye isikhathi uzwa ngathi lokukholwa kuyangibambezela, lokukholwa kungiphindisela emuva. Ingani ngingakulazi ngikushiye bese ngiphindele ezintweni zami ngizenzela zona. Uma ngingakakholwa bengihamba namabraboy, ngabe namabrabiza, senze izinto zenzeke. Kepha namhlanje ngoba ngiyakholwa, umfundisi uMathonsi ungifuna enkonzweni, ungifuna ekuseni. Uma umfundisi afika athi ngothubo mama siyahlangana, ngona lesikhathi sasiphilela nabobrabhiza besenza izinto zethu sibize kubizeke. Kepha namhlanje uJesu uyabuza, nani nifuna ukujika nalabantu? Ngoba enhlizweni yomuntu kuba nezinto, kuba nezivunguvungu. Yebo emhlabeni izinto ziningi, yaba kusho ukuthi ngeke salingwa, ngeke uhlangabezane nezihibwe ziyoba khona, kepha siphuma phakathi kwazo ngoba uNkulunkulu unathi. Singoba kunjalo ngoba uNkulunkulu esimkholwayo usinikeza amandla amasha ukuthi ngawo siphumelele. Wangathi uma sihlangabezana nalesimo kungaba nalezo uPawulu waliphakamisa ebandleni laseFilipi, what I can do all things through Christ who strengthens me. Ngoba kwesinye isikhathi abangani bethu bayaseba bese siyaqhubeka, kwesinye isikhathi abangani bethu bayasiyenga bese siyaheheka, bese sigijimele ebumnyameni senze izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu. Kepha namhlanje uthi uPetru siyosuka sishonile ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Siyakholwa ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. Uma sihlezi nalo nkulunkulu kunalokuphila esikudingayo. Uma sihlezi nalo nkulunkulu sithola amandla amasha ngoba ungongcwele kaJehova. Asiyekele ukuthokozisa abantu, senze izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu, kepha sithi siyakholwa. Asiyekeleni ukuthokozisa abantu, sibalandele ezintweni zabo ezibheketeleni, kepha sithi sibantwana bakaNkulunkulu. Siyawusuka sishonephi uma silahla lo nkulunkulu, yena olethe impilo wakusiza. Uthi umhlabeleli, uma ngikhumbula lokhu iNkosi yangenzela khona, uma ngibheke emuva ngikhumbula lokhu uJesu angenzele khona, ngikhumbula lokhu uNkulunkulu angisize kikho, ngeke ngabuyela emuva, ngeke ngashintsha. Kepha namhlanje izimo zifike zibe nzima empilweni yekholwa, liphele lelo gulo, athi bheke emuva abone ngathi bekungcono eGibhithe besithola konke.
uma sifa amaphunga bekhona kepha manje la isane asazi ukuthi siyawufelaphi funa sidliwe izilwane injalo impilo yomuntu okholwayo uyabiza ngoba kwesinye isikhathi ungenela lesane kepha uNkulunkulu alokashwe enhlizweni yakho alokakusebele endlebeni yakho athi I'm there for you ungene esane ubone kwangathi angeke uphumele ngale uma ngale ubone uyaqhubeka uphakathi nalesane uzibone uphumele ngale baqakeka abantu bathi besithi umusokhola lakhe kuyaphelelezeni ngoba sazi ukuthi iyakubiza ukuba umntwana kaNkulunkulu uphumelela njani wenza njani yena ingani silamba njengaye kungani nangajiki ayohlebeza nathi singene imizi yabantu siyigqekeze kanti yena uphumelela njani wenza njani lo muntu bangazi ukuthi kunezwi enhlizweni yakho lilokulibeleseke endlebeni yakho lithi I'm there for you kukho konke ngoba sikholwa kulo Nkulunkulu who is our provider sikholwa kulo Nkulunkulu who is our comforter sikholwa kulo Nkulunkulu osinikeza amandla ngisho noma saphela asiqinise asishaye ihlombe athi masiqhubeke njalo siqhubekele phambili ngokukholwa ngoba lo Nkulunkulu osinikeza amandla siyawusuka siyephi ngoba amandla okuphila atholakala kuwe uma ufunda la encwadi yesibili engikuthandayo ngale ndoda yenza istep sokuqala yenza istep sesibili kwangathi enhlizweni yakhe ngoba nalokujabula kuthi nami ngiyahamba phezulu kwamanzi njengale nkosi yami kepha iphutha walenza mhlambe wathuswa ileziphepho wathuswa ilezivunguvungu mhlambe wabheka emaceleni kuthi lo moya uvela ngakuphi wasusa amehlo akhe kulo Jesu lo Jesu uyasibiza namhlanje uthi wozani bandla wozani bantwana bami nize kimi kudinga namhlanje ibandla elizosukuma lithathe isinyathelo sokuqala lithathe sesibili kepha amehlo angasuki kuJesu noma bakhuluma kabi abantu noma kuba nenzondo kubantu kepha siqhubeke njalo amehlo ethu siwabhekile sizwa indondo sizwa intebe emaceleni singabheki sibheke kulo Jesu ngoba uyasibiza ufuna ukubona ukukhola kwethu ufuna ukubona ithemba lethu kuye kuthi simethemba kangakanani kepha uma siyawulalela abantu siba ngabakhulekile ngoba bakhulume kabi izolo ngoba bakhulume kabi ithani bese uyabeka bese uthi ngcono ngiyekele lokukholwa kusizane lebandla likaMathonsi ligwela abantu abahlebayo ukhohlwe ukuthi kunalo uNkulunkulu okuhlebelayo enhlizweni yakho athi I'm there for you ngisho noma kwenzekani ngisho noma izinto zibheda uloku uyakhuluma nawe uthi I'm there for you wena kufanele umethembe ulingise uPetru wazi ukuthi ungondwele kaNkulunkulu uma lo Jesu akhuluma nami ngisho noma abantu bangathini akukho bayokususa kimi phela mina inhliziyo yami ngiyayinikela kuJehova ngoba nguye ohlezi empilweni yami nguye ongiphumelelisayo nguye ohlala njalo anginikeza amandla amasha uma ubheka uAbraham wayengeke ethembekile kuNkulunkulu ingakho egcineni wabona kufanele ukuthi ashukane noLothi ahlale kuNkulunkulu alalele izwi kaNkulunkulu iphutha silenzayo asifuni ukulahla lezinto esizithandayo kwezinye sizithembile ubone kwangathi uma ngiyosisusa konke lokhu kuyawushotha ngiyawuletha kokhunye kanti uNkulunkulu ufuna size sinjalo silahlele konke kuye kungabi nesikhethayo kungabi nesikubekele eceleni ngoba ufuna uma isimo sesibheda uma isimo sesingahambi kahle uzokhumbula lekhona la ufithe khona lezinto zakho kepha silahlele yonke imithwalo kuye bese sibheka kuye
uthi singasuka siyephi Jehova uma siyawusuka kuwe singasuka siyephi Jehova ngisho abantu bakhuluma kangaka siyawusuka siyephi Jehova ngoba ukusuka kwethu kulalela bona bayawuhlekisa ngathi bebathi bazamani bacabanga ukuthi ukukholwa umdlalo wabantwana bacabanga ukuthi ukukholwa bayawuphelelaphi kepha singasuka siyephi Jehova sifuna ukuhlala nawe ngoba wena njalo uyasikhuthaza njalo usinikeza amandla amasha welulile isandla uthi woza kimi uma kusibiza Jehova siyawusuka size kuwe ngokwethemba wena amehlo ethu siwabhekisile kuwe singawasusi kuwe ngoba uNkulunkulu nothando asibe ibandla namhlanje elimzwayo uNkulunkulu uma athi ulapho for thina he is always there for you ngisho noma kwenzekani ufika ngesikhathi esifaneleyo ngisho noma impilo yakho ihathwe izilingo noma usathane akunyakazisa kodwa uNkulunkulu uhlezi anawe uthi ngiyoba nawe kuze kube sekupheleni kwendlela siyawudlula leso simo epha amazwi akhe ayawuhlala amile njalo ingunaphakade asibhekeni kulo Jesu namhlanje asibe yilo Petru ophikelelayo owaziyo ukuthi nginalo uNkulunkulu ohleza nami ngisho noma kwenzekani ingakho kubafundi bonke bakaJesu esikutholayo ngaye bekahlala njalo afuna ukuba seduze noJesu ngoba azi ukuthi nguye onamazwi okuphila nguye osinikeza impumelelo kwangathina namhlanje ekseni singahlala noNkulunkulu kwangathi namhlanje ekseni ungaba nalezwe enhlizweni yakho ube nalezwe oluzwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu uthi unawe uyohlala njalo anawe methembe yena ungabheki izimo yebo zikhona kwesikhashana ziyawundlula ekhaya ziyawundlula ngisho la uhlala khona ziyawundlula la usebenza khona ngoba kwesinye isikhathi siyakhubana ngisho nasemsebenzini ufike ekseni uthokozile akukhube ikoliki yakho akuphathe kabi uzoba ngathi lesuku libalude kepha enhlizweni yakho akube nalamazwi uthi my God is there for me ngisho noma ngenzani uboss wami noma ngakhuluma kabi kangakanani noma ngangithuka phambi kwezinye izisebenzi angithukele ize my God is there for me abone ismile singasuka ebusweni bakho amangale ukuthi kanti wena wenziwe njani kanti wena ungubani kepha angazi imfihlakalo yokuthi wembathe ubungcwele kaNkulunkulu ngisho noma kwenzekani izikhubekiso zifikile wena uhlezi njalo uthi enhlizweni yami ngilonda izwi kaNkulunkulu ukuthi ngingoni enhlizweni yami ihlezi noJesu ngoba kunalequlu elithi hlala nami lishoni ilanga siyashona imihla namalanga kepha ungasuka endaweni yakho hlala umethembile lo Jehova siyawusuka siyephi amazwi okukholwa amazwi okuphila atholakala kuwe Jehova ngegama likaJesu